Pozitivci video danas ću vam pokazati kako da napravite automatski spot, pa da ne gubimo vreme. Prvo, prvo postavite web ovako, idete buildings. Pa samo to znači, za ove dve ukupno mora bude 4 ulice, znači 8. Sada, prvo što vam treba, jedna pećica, jedan kovčeg, drugi kovčeg, treći kovčeg. Sada kako da ih pristupite? Znači, držite shift i lepo, samo jasno, znači mora biti da deo lepo ide gore, a deo ovamo ide ovamo. Drugi lemak morate postaviti ovako, držite shift i naš pored, znači iz ovog kovčega ide na spod. Ali ovo još neki koji sad ne znam, zbunije se sve to. Da, zadnji lemak morate ovako. Sada, u ovaj gornji lemak stavljate, znači round. Vidite, već počinjamo da vidite, ovdje se dopunjamo sve rodove. Ovdje morate ugalj da stavite. Dobili smo osvetljenje, zašto? Zato što pogledajte ovo. Ugalj, ček i pazite se da ovo. Nećemo ovdje da ne stavim. Gdje ne stavim? Ne. To. Sada kako da označite da znate gdje je šta. Ovako vam lakše izgleda koji da se uradim. Jedan krompir, jedan pečet. Držite shift i stavite na ovo i ovo. Dalje, na ovo stavite ugalj, krompir, a na ovo pečenje krompir, jer ovdje ide sve. Da, ideja nije moja, ideja nije da ne kažem građana uzeta od Srbijana. Izveribate, ali jako se sljedeće budu. Znači, to vam mnogo može pomoći da budem da recimo sad ja imam ovdje. Sad idemo lepo da kopamo. Znači, mi dok recimo sad ovdje kopamo, lupam sad ovako kao se kopa brzo. I mi sad pogladnimo i odemo gore. To bi išlo čak do kuće, znači išlo dobijemo kad da jedemo onu sirovu krompir i to je to. To bi bilo to za